Abitabira isiganwa ku magare ryo kwita izina Cycling Tour kuwa gatandatu basiganwe ibyiciro bibiri byose hamwe bigizwe na kilometero 164. Umunyarwanda Ruhumuriza Abraham yegukanye umwanya wa mbere muri ibyo byiciro akoresheje amasaha 4 iminota 35 n'amasegonda 36. Yasize amasegonda 3 umunya Algeria Lagab Azedine waraye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa gatatu naho haraye umunya Algeria witwa Chaban Hichem. Icyiciro cya gatatu ari nacyo cya nyuma gisoza irushanwa kiraba kuri iki cyumweru, aho abasiganwa bazakora urugendo rw'ibirometero 158 rwo kuva i Rubavu berekeza i Kigali kuri stade Nyamirambo aho isiganwa rizarangirira. Ruhumuriza Abraham ngo intego ye niyo kwegukana umwanya wa mbere muri iri rushanwa. Uwa mbere tubonye turishima kuko tuba turimo twerekana igihugu cyacu ko nacyo kigomba kuba cyaba cya mbere, twerekana ko dukomeye twebwe nk'ikipe zo hanze abaprofesiyoneri. Ejo gahunda inama ni yayindi ni ugukorana n'ikipe yanjye tugatsinda, umwanya wa mbere ni wacu, niyo ntego yacu. Ubundi iyo ntego kugira ngo Ruhumuriza Abraham ayigereho bisaba ko we na bagenzi be b'abanyarwanda bari muri iri rushanwa bakoresha ubuhanga n'imbaraga, cyane cyane bahangana n'umunya Algeria Lagab Azedine. Uyu ni nawe wegukanye icyiciro cya mbere cy'irushanwa cyo kuva i Kigali berekeza i Kinigi. Perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Aimable Bayingana avuga ko ibanga abanya Algeria bakoresha ryavumbuwe ari nabyo byafashije umunyarwanda kubatsinda mu cyiciro cya kabiri, bikaba byafasha no kubatsinda mu cyiciro gisoza isiganwa. Byagenze neza kuri iyi etape ya kabiri, ngira ngo nabo bayibonye ko ubundi baya ntacyo baba barusha, ntago baba barusha kwiruka, ntago baba barusha gukina, gusa ni bya bindi by'imyatakire nyine ugasanga umuntu agize igihunga aguma ahindukira areba. N'ubu ngubu nubwo Ruhumuriza atsinziye etape nagumaga mbona asa n'uguma ahindukira areba mugenzi we, bira nabyo bituma atakaza umwanya, ariko ndibaza ko bari bukomeze kugirwa inama kugira ngo koko barusheho kwamirira. Rega buriya abakinnyi bacu icyo bari barabuze n'amarushanwa menshi, naho ubundi buri wese ku giti cyarakomeye. Iri rushanwa ryitabiriwe n'amakipe 10 harimo 3 yo mu Rwanda, ariko guhangana gukomeye kuragaragara hagati y'ikipe ya Karisimbi ihagarariye u Rwanda n'ikipe ya Seruki Algeria irangajwe imbere na Lagab Azedine uheruka kwegukana umwanya wa gatatu mu irushanwa ryabereye Eritrea.